بلوچی شاعری 65 سال بلوچی شاعری بنشت میر چاکر دورہ ایرکنک بتا غلام فاروق بلوچ بلوچی لفظاں کے تا شاعری چ درستاں کوہنو قدیم ترین کہ چریسی برکتا بلوچ راج بعض تاریخی آل و احوال پر مرستگن کہ بلوچی شاعری بنیاد کجاو قدیر بتگ اشی اولی شاعر کیو کجام دورہ بتگ ای بابتا سرجمے صورتا لیکو ثبوت نہ رسید اشی سواب بلکہ اشند کے بلوچ قومی تاریخی صورتا ترگرد کنوکی قومی بتگ و اروہ دا پاوتی زندگ دارگ ہاترا گون ظالم و زوران سریں قوم و ٹکان جنگ و جیڑان دزگٹ بتگ آہاں پا ایمنیو آرام یک ہندیو علاقہ یا نندگ مو نرستگ پمی سببا آہانی لفظاں من نوشتگیں صورتا دیما نیاد کر اسی قدیمی مڈی اما جنگی و عشقی شعروں کے سہند کے نسل دا نسل محلوکانی دلاں پشکپتگن اما قدیمی داستان کے نامدار و قواسیں مردمانی بارہا ہارگ بتگن اما نازیں کے ماتاں پا چکاں گشتگن اما لیکو کہ مزنی ہو نامداری مردمانی مرگ کے وحدہ گشک بتگن لفظاں کے اول سری پشکپتگیں چیزاں ہمیشن کہ چھ 15 صدی اجریہ بگرداں مروچی محلوکا دلا یاد گتگن وہی پیما ای پما سر گتگن ای جنگی و عشقی شعر و گپتارانی مطابقہ کہ چریشاں بازی نے رنترا جم کنگ او ما کتابی صورتا چاپ کنگ بتگن گمان شند کہ استیں بلوچی شاعری بنشت میر چاکر رندے دورہ ایرکنگ بتگ کہ اے 15ویں صدی گڑسر و 16ویں صدی اول سری دور زانگ بھی چیدو ساری ہم علم شاعری بتک چیا کہ گو زبان جوڑ بوگا شاعری ہم جوڑ بھی ای بابتا ہچ پیمیں تاریخی لیکو حوالہ دست نکبن 15 صدی ہجریہ بغیر دا مروچی گو دور و آلتانی بدل بوگا بلوچی شاعریتا ہم بازیں بدلیت کگن اصلا چا بنیاتا بلوچ شاعری جتا جتائیں دوراں بلوچ راجے سیاسی مالی و راجی چستو ایرو بدلیانی پدر کنو بتگ و چریشیے واہگو تپا سگا اے دورانی آلتانی بابتا جوانے چمشاں کی رسید گیشتر ذاتکارانی آیالا بلوچی شاعری میں 3 مزنیں دورانی تہا باہر بتگن اولی دور قدیم بلوچی شاعری دورن وہ اشیہ بندات میر چاکر خان رندے دورہ بود یہ دور شعری داستانانی دور زانک بود گیشتر شعر مزنیں داستانند کے تاریخی آلت جنگ و جدل مہر و دوستی یا نامداریں کردارانی بابتا گشک بتگن یہ دور شاعری کرداری شاعری بتگن بزن ایک کردار یا گشتگو 2 میہ پسو داتگ سر ظاہرہ ہمیں ظاہر بیت کہ کردار وط شاعر بتگن بلے ذاتکارانی گشرگشند کے کردار وط شاعر نہ بتگن بلکہ نامعلوم شاعرہ ہمیں کردارانی زبانہ شاعری کتن البت چھو ہم بتگن کہ بعضیں کردار وط شاعر بتگن انچو کہ شے مرید و بالا سے بابتا گمان کنک بیت کہ آوت شاعر بتگن بلے میر چاکر رند گوارام و امی وڑیں ایدگے سرکماشانی بابتا گمان شند کہ ای وط شاعر نہ بتگن نو ابر بابتا کہ چکوہنے بلوچی شاعری بعضیں نامداریں کرداراں چونکہ میر چاکر گوارام بی بگر ریان جاڑو گراناز شے مرید آنی امل ماناز عمر مرگو عزت دودا سمی وہ دیکھے بعضیں کے شاعر بتگو کھے نہ بتگ راست و پکائیں ابر زانگ نبی البت بعضیں زبان زانتانی گشگشیں کہ ای دور گیشتر شعر شے کلان شے عیساؤ شے مرید دا گشتگن اولی دور شاعری پا سیاہگ دوپے میں بتگ بزن جنگی و عشقی تکنیکی سنگانی مطابقہ آ دور شاعری میں آزاد شاعری گشت کنے بلے اشیے رنگ و پیم چ مروچیاں آزاد شاعریہ جتاؤ ڈولدار تریں یہ دور جنگی شاعری سرا رند و لاشار 30 سال جنگ اثر سک باز ہستے ہیں بلکہ اگر یہ گشک بھی بیت کہ جنگی شاعری مستریں سبب امی جنگت تا رد نبی یہ جنگی شعرانی تہا
بلوچ راجے سرمچاری بہادری غیرت مہمانداری و ایدگے راجی قدرانی شونداری حبید وطم ہوتے ہیرجنگو یک دومیگے رسینگے احوال استن. ای جنگی شعر بلوچ راجے آشوبی فکرو لیکھے شون آدین وہ چری شام پوتی زمین رکی نگو یک قوم یہ صورتا زندگ بوگے آہانی وائش و واہگے ثبوت رسی. رند الاشار جنگ شاعری تہا ناامیتی پشومانی دلگرانی جوانی مردانی مرگ ارمان و افسوس شرمندگی مارش تو احساس درا کنن. یہ شعر اما حراب و نگیگی حالتانی شونداریا کنن کہ ہاتھ چری وطما وتی جنگا رند پیدا بتگن. بھلے تنکے گوں وحدے گوزگا ای جنگ تاوان و نقصان کمتر بتن تبلوچی شاعریہ ہما قدرتی رنگ پدا برچا بتا. بالاچ گورگے جو ایدگے شاعرانی گپتاران تہا ہما ترندی آشوبی لیکا درائی بیرگیری جفزا و ظلم و زوران سری و بنگوچ کنگے واحق درا کنن. جنگی شعران و حبید ای دور عشقی شعرانی دور ہم زانک بیت. بعضیں عشقی داستان میں شعرانی صورت استن انچو کہ للہ و گراناز مہر داستان شے مرید و آنیے دوستی شعر شہداد و مہناز محبت داستان عزت و مہر کے مہر قصہ و دیکھے بعض ہیں. یہ شعرانی تہا ہم اما دراہیں شاعری استن اما کے جنگی شاعری تہا استن. البت پا لفظانی ڈولداری جفزہانی پاکی عیالانی نازرکی و پسادگی و پلگاری ایچ جنگی شعراں انگت دیماترن. جوانے میان تشبیہانی کارمرزی ہو لفظانی جوانیں گچینکاری ای دورے دراہیں شاعری تہا ظاہرن. قدیم بلوچی شاعری تہا ذات و لیکہ برز و بلندی نفسیاتی و اندری جفزانی ذات و پجار لفظ و حیال و بطلانی بے مٹیں گچینکاری وچے درستاں زیاد آ دورے قدر و رویدگانی شونداری و بلوچ راجے بے مٹیں راجی ذمہ داریانی درنگازی انچی چیزن کہ ایدگے ہم دروریں زبانانی تہا پا مشکل درا بکنن. پا لفظانی نازرکی و ڈولداری زبان پاک و پلگاری اندری جفزانی پدرائی منظر کشی و پا عیالانی شائگانی یہ دور شاعری حلما بلوچی شاعری بن بیگو بن ذہن. بلوچی شاعری دومی دور بندات نصیر خان اول دور زانک بھی. نصیر خان اول عبد صدو چلوپت عیسویہ بگرتا عبد صدو 94 عیسویہ کلات حاکمت. بعضیں جنگ و چوپ و جنجال و مشکلہ رند بلوچاں پوت ایک ملکی ٹائیں تگا تو نو چامنت بتگتن ایمنی و وشالی گشتر بتگت تپاکی و یک جاگی یہ چاگر دے ودی بتگت. یہ سیاسی و راجی حالتانی اثر شاعری سرکب جنگی شاعری کم تر بود. وشی جاگا عشقی و اصلاحی شاعری آگے شاعرانی گپتارانی تہا نازرکی مہر پسندی نرمی امن و ایمنی نام گیشتے رو مہر و دوستی کلا زیاد تر بود. اولی قدیم دور کرداری شاعری رنگ پاک بدل بود تو شاعراں کردارانی زبانہ نہ بلکہ وہ جندے زبانہ شعر گشتن. یہ دور شاعرانی سرکردہ و سرخیل جام در رکھ زانک بھی کیا میر نصیر خان اول دربار شاعرت بلے چو عید کے درباری شاعرانی پیما یہ اجبر آنکھوں میں ستاو صفت نکو تھا. یہ دور شاعریہ پا نام و وڑو پلیکا و مقصد ما سے کاروان تہا بارکت کریں. اولی کاروان تہا جام در رکھا عبید میر عبداللہ خان میر شہباز خان و بانک سیمک کونتن. دومی کاروان خاصیں شاعر ملا فاضل ملا قاسم مستوکلی فیصل فقیر و خان مغیر عزت پنجگوری ملا ابراہیم باہوی ملا بوہیر و ملا بہرامتن. ایک کاروان سرکردہ ملا فاضل و مستوکلی زانک بند. سیمی کاروان تہا رحم علی مری لشکران درخانی جوان سال بگٹی ابراہیم شمبھانی رستم خان لہڑی بجار مری ملا اسماعیل ملا باری نامدارتن. رحم علی ای کاروان سرخیل زانک بھی. اولی کاروان شاعرانی خاصیں اور زبان پاکی و سادگی ڈولدارین لفظ وشیں قدرت نثارانی بیان و منتگیں مہر و دوستی
درنگازیاں دومی کاروان شاعرانی حاسیں ابرشند کہ چرے دورہ شاعریتا شعوری دروشم سک زیاد بود بزاں شاعراں وتی گپتارا نتا سر سوج تاریخ ٹپاس راج شناسی اور راج پلگاری احوال آورتن و ای پیما شاعریتا اصلاحی نام گیشتر بود اے دور شاعریتا دگے زبانانی زیاد فارسی و عربی لفظ ہم غور بودتن ای چیز شعوری شاعری نتیجہ بود اے کاروان شاعرانی گپتارانی تاہم ہما وشو ڈولداریں لفظانی کارمرزی جوانین عیال و شبین قدرتی ندارہانی درنگازی اندری جفزہانی بیان و ایدگے خاصیت استتند کہ آساریا شاعرانی بیانانی تہا استتند یہ دور سیمی کاروان تہا بلوچ راج سرا آیو کے ظلم و زور شون و نشان رسید رحم علی و عید کے شاعرانی گپتارانی تہا اولی رندہ نو کے انقلابی فکر و لیکا دراوین کہ ایرنترا بلوچی زبان شاعری بنیادی مقصد جوڑ بود بلوچی شاعری سیمی دورے بنگیش دومی میں استمانی جنگا رند بود یہ جنگے آسرا دگنی آئے مستر و زوراں سریں حکومت سک نزور بودتن و چیا کہ مالی صورتا آنی وسیلہانی مزنے بارے صلاحانی سر ارچ بود تو میاں استمانی مالی ہو معاشی بدحالی صوبہ بازیں مشکل دیمات کن سیاسی صورتا زور گپتگیں ہند و ہلاکہانی تہا آہانی زور و قوت کم تر بود دومی نیمگا غلامیں قومانی تہا ہم سیاسی و راجی زانتکاری ودت و قومی وتواجہی ہاترا آہاں وتی جود و کوشش ترنتر کتن یہ علتانی آثر ای اندے علاقہانی شاعری سراکب و امی سیاسی چستو ہیرانی دورہ بلوچی شاعری سیمی دورے بنگیج بود ہندوستان اولسا امی چستو ایرانی تہا باہر زور میر یوسف عزیز مگسی ہوتے کے بعض ہیں قوم پرستیں سروک چا ساریہ میں کاران دستگٹ تن آہاں ہوتی سیاسی و لفظاں کی کارانی بنگیج چا 930 کتگت و نوکیں آلتاں یہ کاروانا دیما برد اے دورہ شروعاتا بلوچی شاعری کمی کنٹ گامت او اے ردے شرلی کہیں مردم چا ہندوستان ایدگے سروکاں سک اثرمند دیتا پمشکا اے دور شاعریہ اگرچہ لیکو مقصد دیمات بلے بنیاد اما دگے زبانانی شاعری بودتگت انچو کہ یوسف وطمہ اردو زبانہ شعر نویست بلے 945 رند نوکیں شرلیکہیں ورنائیں قوم پرستاں یہ نیمگا دلگوش گورکت وہ اولی برا بلوچی شاعریارا پر نوکیں قومی لیکا ہو مقصداں کار مرز کت نوکیں زانتکاریں ورناہاں اید کے قومانی شاعری و لفظاں ونتن وہاں مارت کے پا قومی یکجہتی و زانتکاریا وتی جندے زبان و لفظاں کے دیم رہی حلمن سیاسی کارانی سوابا قومی شاعری تہا نوکیں قومی رنگی دیمات و لفظاں کی تاک و محتاکانی چھاپ بوگو لفظاں کی گھلو ادارہانی جوڑ بوگے سوابا شاعری تہا بازیں تکنیکی بدلی دیمات کر ادا ای ابر زانگ لوٹت کہ بلوچی شاعریتا قومی رنگ چا بنیاتا موجود بود تک کہ ساریہ معاشیارا جنگی شاعری کشتگت بلے گون دور و باری کے گوزگو گون جغرافیائی و سیاسی حالتانی بدلیا اشیے رنگ و دروشم بدل بودتن اے دورے جیڑا قبائلی یا ٹکینا بلکہ جغرافیائی و سیاسیتاً امی مطابقہ شاعری قومی رنگ ہم بدل بود بعضیں چیز اشیتات کر دومی نیمگا سادگی نازرکی و پلگاری و قدرتی ندارہانی درنگازی کے ساری شاعریتا استت نوکیں شاعریتا پیما پش نکب ڈنی زبانانی وانگو بلوچی زبان پدمنتگی سوا بعضیں دیگے زبانانی لفظ میں شاعریتا اتکن کہ چریشاں بلوچی شاعری اصلیں رنگ سرا عرابی اثر کب بلکہ چا نوکیں شاعراں بازینی ہمیں جودانت کے بلوچی شاعری اصلیں رنگ پدا برجا بید وہاں لفظانی گچیں کاریو عیالو شبینانی کار مرزیا ای چیزا دیما کارن چریشیا درآمدیں لفظانی کار مرزی کم تر بود تک بلوچی شاعری کوہنے رنگ نوکیں شاعری تھا عجبیں ڈولداریں پہمیہ دراوید کہ یک جوانے چیزیں چو میانجی دورے پیما سیمی دورے شاعری ہم سے کاروانن تھا اولی کاروان تھا میر گل خان نصیر آزاد جمال دینی عبدالحکیم اگو قاضی عبدالرحیم صابر محمد حسین عنقا
میرسا قومی، شوکت ندیم، محمد اسحاق شمیم، انور قحطانی، مولوی محمد حسین عاجز، سید ظہور شاہ ہاشمی، ملک سعید، جمعہ کلانچی، آدم اکانی، پیر الزبیرانی، حکیم خدائی رحیم، غوث بخش صابر، عبدالرحمن غور، میر مٹا خان اور دیگے بازیں گونت سیاسی و قومی رنگا گلخان نصیر ایک کاروان سرکردہ ہیں آئیے زبان نزوری و چا اردو زبانہ اثر مند بوگ وتی جاگا بلے یہ ابر راستند کہ آئیے شاعر یہ قومی تامات مزنے مدتیا پورے بلوچستان ہولس و خاص صورتا اماہانہ نوکیں جب زو سکین دات و ماں بلوچ و راج قومی دیم ریا آئیے شاعری کتاباں خاصیں اثری بتا میرسا قومی، عبدالرحیم صابر، محمد حسین عاجز، حکیم خدائی رحیم و جمعہ کلانچی شاعری وہنے شاعری رنگان یہ زیاد مذہبی سیاہگاں بیان کرن تو چا فارسی و عربی زبانہ سک اثر مندن محمد اسحاق شمیم نظم سک ڈولدار و سادگن آزاد جمال دینی شاعری تا گلخان رنگ استن آئیے نوکیں آزاد بلوچی شاعری بونش تیر کت آئیے شیرانی زبان سادگ و آسان و ڈنی زبانانی اثر کم ترین ظہور شاہ ہاشمی بلوچی غزل استاد زانک بھی تھا آئیے ماں بلوچی شاعری پاکیں بلوچی لفظ کارمرز کو تک وہ قدیم و گاریں لفظ و حیالانی شوازکاری و آہانی کارمرزی ردا سک باز کار کو تک اومان سید شاعری بنیادن بلے آئیے شاعری تھا راجی پلگاری بلوچی قدر و قیمتانی شونداری و بلوچی زبان و لفظاں کے بابتا شونم رسی دومی کاروان شاعران تا مراد سائر، عطا شاد، احمد ظہیر، صدیق آزاد، کریم دشتی، غوث بخش صابر، مومن بزدار، مراد ہوارانی، میگل خان مری، اکبر بارکزئی، ملک توکی، امید تو دیکھے بازینانی نام گونن یہ کاروان شاعرہ بلوچی شاعری دیم روی و اشیارہ کو نوکیں دورے لوٹ و گزرہ ہم کو پپ کنگے ردا مزنے جہد و کوشش کو یہ وانندہ شاعرہ یک نیمگی ادگے زبانانی رب کو پیمانہ بلوچی شاعریہ دیما اور دومی نیمگا بلوچی زبان پاکی نیمگا ہم خاصیں دلگوش داد بلوچی شاعری تہا بازیں تکنیکی دیم رہی بود نوکیں آزاد شاعریہ را سک دیما برک بود او اے بلوچی شاعری محکمی بہاری جوڑ بود دومی نیمگا غزل آرہم دیما آرک بود مقصد و لیکھا ردا ہاں زیاد قومی و سیاسی لیکھا دیما آورتن بلے اومان ہم پاکا یلا دیگ نبود پا تکنیک مقصد و حیال عطاشاد ہی کاروان سرکردہ زانک بھی بلے آئیے زبان سادگ و زود پام نہیں وہ کارمرز کو تگیں حیال و شبین اگرچہ پاکیں بلوچی لفظن بلے اشانی کارمرز کنگے وڑو پیم چا اردو و انگریزی تکنیکا اثرمند بوگے سببا پا پہمگا گرانن زبان و گرامر نادل گوشداری سببا ہم آئیے شاعری اولستا زیاد دیمانہ شتا ملک توکی، مینگل خان، اکبر بارکزئی و صدیق آزاد ہم زیاد آزاد نظم نویستگ آہانی زبان سادگ و سبکترن و پہمک بیت مراد سائر احمد ظہیر و مراد آوارانیہ زیاد غزل نویستگ مراد سائر زبان وش مقاصد برز و لفظ تچکن احمد ظہیر زیاد عشقی غزل نویستگی آئیے زبان آسان و رب تچکن ایک کاروان شاعرہ قومی لیکھا و سیاسی مقصدہ عبید میاں استمانیت امید و راستی سیاہگاں دیم آور یہ ردا آچا انگریزی و اردو ترقی پسندیں شاعرہ سک اثرمند بتگن عطا شاد، صدیق آزاد، اکبر بارکزئی، ملک توکی، مراد سائر او یہ دیکھی شاعرانی نویستگیں لاتے نظم سک نام دارن تو ماں بلوچی شاعریہ نمی رانن کہ عطا شاد ساکندن اپولو میان رو درہت صدیق آزاد محلنج قبر سرا اف پسو ندن اکبر بارکزئی من شمع آزمانہ نلوٹا ملک توکی ریٹا تہنا پا پارو کے ازار نازیں کندگاں رفتن بے پائے مردی امسایا در بہشت میگل خان روچا کھے کشتکن قدرت قانون مراد سائر شب جتیں شاعر نامہ سیمی دورے سیمی کاروان شاعرانی تہا بشیر بیدار، جی آر ملا، ظفر علی ظفر، غنی پرواز، ممتاز یوسف، پیر البلوچ، برکت اللہ بلوچ، الفت نسیم،
غلام فاروق، محمد بیگ، مبارک قاضی، فضل کالک کو بازیں ورناہنی نام گونن ایک کاروان سروک بشیر بیدار اگرچہ تکنیکی صورتہ یہ شاعرانی وڑو پیم چوت ازمی شاعراں کے چرہاں بازیں نے ترنگا گوں شاعری کاروانہ گون جتانا بلے پا مقصد و لیکائی ورنائیں شاعرانی گپتارانی تا قومی و راجی رنگ سک باز و عشقی رنگ سک کم میں اسی سبب استے نگیگیں حالتوں میں استوانی جاورن پا زبان و لفظاں کے شانی شاعری پاکترن و ڈنی زبانانی اثر سک کم بتک پر رپ کو پیم اے شعر ارزان سادگ و زود پہمن پایال و شبین سک بلند و پا مانا و مطلب جھولن یہ شعرانی تہا اولو سے اصلیں جیڑہانا دیمارا گتک پمی سببا مروچگی شاعری محلو کے تہا زیاد دیما شتک اولو سے قومیو راجی زانتے ودے نگردا اشیا جوانی کرداری پیش داشتک نوکی شاعری تہا کوانی بلوچی رنگ و دروشم دراوید او اشیا گو نوکیں مقصد و لیکھائے اوریا ای شعراں سک تامدار ڈولدار و با مقصد کو تک تکنیکی صورتا آزاد نظم نیمگا دلگوش کمتر ہو غزل خاصے صورتا کسانے بندانی نیمگا زہد بودتا ای نوشتانک چا نوکیں کتاب بلوچی شاعری نوکیں تامے پجارہ زورگ بودتا یہ کتاب چا بلوچی لفظاں کی دیوان نیمگا شنگ بودتا اولس کوئٹہ فروری مارچ 1982 دومی چھاپ ماتاک بلوچی کوئٹہ اکتوبر 2012 ہسٹری میکر بلوچی